FIFA World Cup sang ni somni paruk round of 16 khelmeka Nizan Khan Atlanta Stadium a mipui sing ruk sang riat zanhi samthum pakua pungkho ma a Argentina le Egypt anin machona he mecha hian gol nga te me ulutin penalty kan muwa gol khung pom lo kan mu boka red card comeback khangin kan muwa Argentina tan po Egypt tan po riat reng to tur match ani na hi he match ro puina ani he match tan hian Argentina hian an formation anti danglam ta dai maya an man than 4-3-3 mang talovin 4-1-3-2 formation an manga goalkeeper Emiliano Martinez dingin left back a Tagliafico adinga right back a Nahuel Molina an bultan bokin defensive midfielder role changturin Paredes an bul arontan lol mai boka ama a Rodrigo de Paul Enzo Fernandez le McAllister te in tlarin match masalama te pokhan anni pathum hi chu midfield a anin kop ngar ngara mahse McAllister hi alaya aom thin Egypt laka ero Enzo Fernandez zokin alaya bulatan tlarma a Messi le Alvarez anin kop boka Egypt hian 4-2-3-1 formation mangthungin bultan tua an man thante bulan thantir le deuveka mahse Omar Marmous Manchester City forward hi bultan tu zinga tel lovin bencha athu masa a Mohamed Salah an number 10 role achangthung mahse mechan chan meu chuan ziaka an formation omdan lo anga in herrem chang an neitam hleya offensive le defensive player anin soi rem zungzung he mecha hian golalut ma hleya minisom pangana Egypt hian Ibrahim mangin man ruai dinglam sira Egyptin ball changin an midfielder atia an thazetin Argentina penalty area a bola thloluta 6-yard box through la changin Ibrahim hian chiangsetin atau goal ama veng tu Lisandro Martinez an aveng ne lava Argentina hian an defender ven ne lo hi an tuarani Ibrahim hian atau thahle boka Emiliano Martinez Argentina goalkeeper pheichuan abo man lo rim a en goal top hemi nu lok hian Argentina hian penalty an hlo chuak vele an left back Nicolas Tagliafico an penalty area ball lutin Egypt player Hassanan petfu palin Tagliafico atluwa Egyptin penalty an choi he penalty hi Messi an petin Argentina sipur asud ngei donani hi tia khovelin athlir lain Messi penalty pet Egypt goalkeeper Mustafa Sobiran thatakin alodan saka goalkeeper hian abo dika ati thahle bok hei hi chu thuran Messi hian apet thatok lo ve bokani hemi nu hian Rodrigo de Paul an dinglam siratanga bola vor McAllister an atau gol te hleya Egypt goalkeeper zona berkher bol kalin goalkeeper hian adan saka Egypt goalkeeper position adik hleya hei hi safe tha anei theina turin atangkai pui hemi nuwa Messi free kick pet kha awahan goal te reng free kick an hlo chuana kha goal nai tak ni lo ma sela Messi an thazeta pedin goal ban aper dop maya ball per chuakin Messi awa nei talawa Argentina hi atewa bok an tham ral Messi free kick peta khan wala ding Egypt player pathum te kha lo en non ve ma ula Messi khan apet goal an ring le emoniti turin goal lam an hoi ngal thupa ballin goal athen ma khan goal lam an hoi kim man vekani annuwa Tagliafico chance siam thazet Julian Alvarez an goal nai taka changa apet kha a goal done moti to lain Egypt goalkeeper bokin puisetin alodanga goalkeeperin abeng perman chung khan a goal te hle Argentina hian goal an chuak ma awangin an attack na ngal angaya first half angei hian an sipur su tumin chance po anin siam thathin viau maya mahse atopa Egypt goalkeeper bok an paltlang theilo thina hun chan vea hian Argentina hian an sipur su thei talovin Egypt hian sikhat fain ma an shwaita ani second half a Argentina tan goal khung ngei angaya ani lo chuan an tladon chu pressure chuan adel na tiala a chan chu huna tlem tial wangani chutiang kara chuan Egypt hian forward an nei thasiya ball keng thei tlan chakle finishing nei tha thlengin an neya chu second half un tirlama an mangtang kai tabok Egypt hian counterin Mohamed Salah ball fing le tuka tangin Mustafa Ziko Egypt club ro pui pyramids forward ngei main apet gola Argentina tan chuan nual ngal roi na thamani mahse he goal lumna tura Egypt player atia le Argentina defender Lisandro te ball in chuwa atia hian ball alak sakma in Lisandro ke pha dinglama ara saka chu VAR en non ni in fola ngai ania Egypt goal ni na hi an pom sak talo mini samruk paruna Argentina hian de Paul le Tagliafico la chuakin Juventus player Nicolas Gonzalez le Inter Milan striker Lautaro Martinez te an lutira hemi nu lok mini samruk pasarina golan chuang hal thung
counter attack a hlawam thin Egypt bok hi an hlawam chhun zoma minute samruk pasarina dinglam sira Haisem Hasanan ball changin thataka alupui hnuwa penalty area chunga fing takin a thian pa ziko apasa Egypt center forward ziko hian fair takin Sawisel na tu reng omlovin apet goal ta a Egypt hian minute samruk pasarina sihni faya ma hruain Argentina tan chuan tha zoi ngal nok na tham ankong ti harsa zual tu ani mahse minute samsari pathumna Argentina coach Scaloni an substitution siamin Molina aya montil alu tira tlar nung tha ati chak hret ti chuan minute samsari pakwana a Argentina tan Romero an Messi siam sakatangin atau goal ve tange nge a an sipur asu then he goal lu theina tura Messi ball vor tok lutuk mal mai kha defender khan atau phak lo chia nek boy tu nei mi lavin Romero an zalen zokin atau goal thei pha bok Egypt goalkeeper che thatak po hian adang zo tabik lavani khata khan kan mu tel ta ka chu goal khung tu Romero kha World Cup a goal khunga mahse alom mi alo a celebrate lo reng an din mun a ria goal khung zo khan atlan le ngala a thiante po tlan le thoi turin a huya Chak duwa tui halna an nei le chumi ti lo tling tura beiseina midlo an nei alan tirani hetia Argentina in goal an khung nu hian gola la nu fual jok masela an phur zual sawa an goal khung hian player te a tharui apun tirti an kheldana tangin alang chiang le ti chuan beiseina thar le sang jok nen Egypt an nor chun zom zela Egypt tan la goal khat an chuata ka wangin che sual non a hlo oma pressure an nei sang ta sot mahse Argentina hian an du angin an sutlang thei mai lova chance om thei dan zongin an huala an thena mun jim te a thlengin ball an rola Messi point chep taka dribble te tum thinin mahse afu tak thei lova ti chuan cross ball on tam zualin dinglama Messi a oma ball an petam zual ta sau bok Messi hian ball vortuma petin ama veng tu Egypt player a pet pera heta ball per hi bench atanga dalu Lautaro Martinez san harsa tak chungin goal ma apet pheiman rama ti chuan bench atanga dalu vek Montilan changin goal lama pe turin alai laklo thunga ball per danin azir lavani ti chuan Montiel hian ball zui ngalin ama thlop tu abula om Messi tan pen ngal mai thei turin apet rem ta zewa minute samriat palina Messi hian akeveilam mangein ko takin goal lama apet ngala Egypt goalkeeper in beng man masela abeng chuak zautalo goalkeeper dan peratangin ball in goal kham apera ball goal chunga alu zuita ani he goal luna hian Messi hian atholok leya dinglama tanga ball vortu ni in chuta ball kal zela chuan apet goal tua atang zuya he goal luna hian abul tan tu le atop khar tu ani minute samriat palina Argentina hian an sipur an sut zawa champion lai hi an phur tual Egypt ero in pressure an nga tial thunga mahse Mohamed Salah le athiante an zambik lava penalty beiseya draw result nei antum bik mi alo chu wangin Argentina tan kong ain hon le thei pha Egyptin an nor lai takin Argentina hian ball lak sakin an counter ngala dinglam sira teammate thlop tu nei lova veng tu chau nei chunga ball chang bench atanga dalu Lautaro Martinez san penalty area bora athiante anom man don empty ngai chang te tin an counter chak tak apot muang te ta ti chuan athiante tlan lut muin minute somkwa pahnina Enzo Fernandez tan ball du thu sama thain avora Chelsea midfielder Enzo hian atau goal moi hle Egypt goalkeeper point ain goal topa abo man lo rim hemi nu hian goal dang lu bel ta lo thungin Argentina hian goal ni an chuak masak nuwa minute samsari pakwana atangin an su tana atopa phechuan goal thum goal ni in Egypt hi an le thal ta dai maya champion lai hi an comeback moi hle he me cha hian Argentina hian ball an changtam hleya Egypt ball chan le deuh tho an chang chance po an nei tama Egypt goalkeeper chatha hle lo se chuan goalie tal khung thei tur khopin chance tha an nei tama goal atem ringot po hi voi som pakwa nein voi sari goal zone akala Egyptian atem voi nga chau nein voi ni goal zone akala goal zone kalte hi a goal ve thung chance nei tlem jok Egyptian sini faya ma an hroi nu phei khachuan Argentina tan khan bese asang lo zuala tlak chance asang le mahse Messi le anauten theitop chua bein ama Messi ngei po hian a kheldan atidang lam tadaya Egypt an nor khan alaya an nor pop lei thei lova Messi hian ball khallu tum thin mahsela a hlotling lei thei bik lovani ti chuan dinglam sira tal tam zualta in alai apo du tamang lova alaya anaute ho tal tirin Messi hian chance karon siamanga
lo ti goal zok te u ati ani bera dinglam sira omdeu chot toin a thianten an pass tam hle dinglama Argentina hian an attack deuh ngara veilama ball an da tam lutuk talawa Messi atanga chance tha siam chu an tumna a hian Messi hearing tokin an pass tamani hetia anin siam rem hi antifu hleya Messi hian Romero tau goal tur moi setin tok lutukin asiam saka ama Messi ina gola khungpo kha dinglam sira tanga ama ngeina bola vor chuta bol kal zela tanga akhung ania dinglam sira tanga bol chuak zarzovin Argentina hian ansipur ansu zo ta makani chu mai ni lovin an changna goal kha counter attack a dinglam sira tangin Lautaro Martinez san tu thu sama thain cross ball anaya Enzo tan khachuan ming thatnan man nuam tak turani Argentina ta na lu le an chakna chan lian tak pakhat chu Lionel Messi an akhel dan atidang lam tadai kha ania chance finish tur ang zonga chet lalovin chance siam chuak tur zonga nasa zoka akhel tadai kha Argentina khan an ngei hle Messi ball vor kha Egyptan khachuan lawom atling deuh zela ahun le mun asha thin lutuk te kha Argentina attack tina zwal tu ni in goal ni athok chuak ta renga Messi in siam rem thei thin hi chu Argentina hi chuan an tangkai pui ta zel ani hi he match hian Egypt hian an khel chheran lawa mahse second half a anin veng tak tak kha chu back six angin an khela anma a player pathum omin sala tlarma an mal tlatira an tlan thei view boknen countera Egypt hi an thapian maya Argentina hi an hne teu hle an goalkeeper phei hi chu a che thaleya goal thum chuama sela player mal khaya che thaber pol ani a safe thathin zia kha a top a thleng zo talo mai chawaniya he Egypt goalkeeper Mustafa Sobir hian kumin World Cup a hian penalty voi ni a safe nge a ama sajok chu group stage a Iran nen anin ma chon tuma Medi Taremi pet a safe khani in tun tum match a Messi pet ngei a safe le a penalty shootout chiar tel mi alavin World Cup hun khata match nia penalty save thei goalkeeper palina ani pha he match a hian hun top lama boruak asang zuala Egypt coaching staff lam phei chuan red card te hial choin Egypt coach point racism lam hoi atong ti lan tirin aban ada kokala khami phena khan khelmuala anau te laka fall ngei tura angai referee in aham tak si lo awanga lung oilo na athin rim na kha omin anuwa phei chuan referee nen mai chana anin bezui ta hialani kha Egypt team coach hian alung oilo zia alantir na sabdewa wangin yellow card a choi pha nge a player chau po ni lovin Egypt coach le staff zongjong te kha an so borbor ani ber maya boruak sang lutu khan red card dang a hring chuak teu hle hun la om tam deuh se chuan red card an phor bel thei hialang ti tur velin Egypt lam khan an lom lo zia an lan tir na sa ani Argentina in an goal thumna an khung ma khan build up a Egypt hian fall ngein an ria a mahse Argentina lam fall a ngai an ni lo thung hun top don haya penalty area a fall ngein an sheboka an channa a an tangna hle bok sala ball an chu sak don khan Argentina player fall ngeya ngain Egypt hian penalty lo chua anin beiseya mahse pek an ni lo thunga hun top don haya thil thleng te awang hian an thin rim an sum zo lova red card yellow card warning nen referee le Egypt coaching staff in kar atang at maya kha khan he match boruak hi atisang zual tabok in khel chua Egypt player zingami Mustafa Ziko an Argentina laka an tlom chan chu referee khan aham lai lova fair lo taka match akai roi wang ani thu soin Argentina hi chaktir tum sa in anruah man lokani ati mia maya Egypt coach point soin sumle pai chungchang ani ye a fair lo tak zeta Messi hi hein elna hian latel se andu wang vekani ti in Messi hi World Cup a hian chel zela a minglen nakal tlanga World Cup a hian sum tam tak laklu chunzom andu awangin Argentina hian tan an lo pha anga yani Egypt head coach Hosam Hassan hi aphun na sa hleya athil soidanga referee nena khan thil thleng kha a fair lo ka ti thu ka rila Argentina khan chakan phu lovani kanrama ka hole huna po World Cup hi chu pakhat ma ka en zui don lova achan chu hein elna hian dingna in ro are lovani ati tol mai Egypt coach hi alom lo tak zeta thinrim takin khelmual achua san he match a hian fair lo indu sakti lam soi atam hleya chumi chungchang chu soikai le talokila he match a hian fair lo taka Thiltih om rengem ni ti te po biching vele donang miang Egypt goal khung an pom sak lo Lisandro Martinez laka fall kha kan en chuan Egypt player khan Lisandro hi arab chiang maya
kha wang khan Argentina defender hi tluta bokin fola pomania en wangwang khan thutlung na dikani Lisandro Martinez zo khan bola changle nga la khati chunga arab khachu fall ngei ania football dana po khatianga khingpuite ra kha arem lo rim rima fall ania referee ina thutlungna asiam kha adik thlap Egypt lam hian Alexis McAllister Almani penalty area a fall ngeya an ngai kha khata khan McAllister hian Egypt player kha akora apot ngei ni in alanga khatiang ani chuan soizui a lo lo thei lova VAR kaltlangin anen sak box si lo Egypt lamin penalty an be sei ennon sak an ni lo kha anadon lutuk klat VAR kaltlanga thil thleng ennon turin referee chunga khan Egypt hian thuneina an nei hau lova mahse referee kha match kai shwai tu ania rikluaina thil chiang si lo awm chuan VAR ron tura om renga ron na tur chi ni point alanga mahse aron tlat lavani Egyptan khachuan khatiang game poi mole harsa a hun top lama le nga lung oi mai na chi ani lo rim hun top don naya Mohamed Salah penalty area chunga anti tluk chungchang kha khan soizui a lo bera khami chungchanga khachuan Argentina player kha a fall lavani Salah khan ball a khal luta chu Argentina player khan lo dangin alo chuwa Salah che dan kha ngun taka kan en chuan experienced player ani na alang chiang hle Salah ke ya khan Alvarez khan ake morin atok fu ngei ti alanga mahse force na tak aum shan lo ti replay atang chuan alang chiang reng Salah zo khan thiam takin chet ala chik taka en chuan ake pahni kha akan deta Argentina player ke ya khan palin atluani Salah khan Argentina player ke ya khan apal lui deu zo kem o ati theya chu chau chu lani lovin Salah khan ball khalin Argentina player khan fall om mi lovin ball kha alodang mana khatia ball adan per nu an bul naya ball la om lai si khan an ke ya contact om ta ani ball chang ma sa jok chu Salah ania ball chang na nung jok chu Argentina player Alvarez kha ani kha thil thenga Salah ril ru chak zia le fin zia kha player tamberin na chang an hriat lo turte po ti ta ila kan soi swa lo mai theye Argentina player in ball alodang pera khata Argentina player in ake asiam rem lai tak khan Salah hian rang takin ake pahni kan te tin zuang te tin awa palta ani zuang hantia khan then khat chuan zuang hanti tur em chu ani don em ni te po kan ti mai theya mahse engtin nge kan soi chuanang ake pahni kanin Salah khan chet ala a kha wang khan azuang det ati lo thei lova soidan tur tongkam dang wang ve takani Argentina player khan Salah ke ya hian kal thruai emo pe thruai emo anei lova ashan pain ake alo kham shan lo boka Salah khan ball a chantak lawa chuan Argentina player ke pal theya om kha rem changa amanga ama zo kha awa in barta ani en non chiam taka chuan penalty area chunga fall hamna tur chi ni in alang lawa player pahnia tunge ball changna nung jok ti le an pahnia chet an lak dana tang kha chuan fola ngai anita lo kha thutlukna dik jok ni in alanga Alvarez achan ti thazwal tu ber pakhat chu ball a pet khalman kha ania chu baga chuan ake achet dan kha natural movement a ngai ani boka ball kha pet khalman lota se chuan Alvarez kha a fall ngei arin omani he thil thenga mo Salah che dan kha lo en non vele ma ula Argentina player ke apal don khan ake pahni arwalin akan deta dim te in azuang det ani ber chu chulai kan soi tak chu lo en chin ve maru ti chuan Argentina player ke ya apala atlu lo thei lo penalty tur ani lo ti ero thutlukna dik jok ni in alangani match referee le VAR lam duty te in biak pona kan shevek lova VAR lama duty te khan lo enin referee ne na khan cheka ngai love an lo ti ni chuan engma han fel helpo aum lawanga mahse VAR lam duty ten an lo en non ani chuan report aum ngei turani chu aum ta si lova Egyptan khachuan thin rim lo na chi ani lo reng replay ya uluk taka en lo phei chuan fola angai mia thei box ya chuwang chuan referee khan khati taka timin anlak thutak in thunun lei thei lo hiala an om phana ani si chuan VAR kha ron mai turania coaching staff te chejia atang khan en non tultina anei lawani poin Egypt player te vuina zongjong mu khachuan VAR a en non vele om tak chu ania achan chu team pakhat zo kha anlung oi lawa khatiang ani khachuan VAR lam duty ten en non angai love anti boxi lo chuan VAR kaltlangin thil thleng kha referee in en non turania chu atita si lawani hetiang ani taka chuan Egypt hi thinrim na om taka an thinrima
phun na om taka an phun ani ti hi pom tlak ani thil thlenga bik ero VAR kaltlangin ennon le po ni sela fola anlak arin om chia lova mahse VAR an ron ei lo khachu Egyptan khachuan anadona ahun andin mun angong zongjong ngai tua phei chuan anna vongvong don ti achiang rengani ama ero chu thil pakhat om ve thei chu referee khan thil thleng kha amu chiang tok viawa VAR ron ngai lova angai ani ve theya chu McAllister fola ngai chungchang le Alvarez an Mohamed Salah ati tluk chungchanga khan thil om theiani referee ber ain rin tok tlat chuan VAR ain rot lawang chu ba ka chuan VAR duty nen khan anin pe poprenga chu ani awangin VAR duty le referee in biak na hi achang chuan anina ang taka hriat ve vek achak om thina mahse Thiltih chi ani si lova he me cha po hian anin biak po na lama thil thleng ka mu chiang to ka cheka ngai lo tin an lo in hril diam theya chu wanga VAR mangta lo po an lo ni ve thei tho ani ti hi ngai tuana om tel sela thil dang lea chuan Noel Molina kha awan nei hleya Noel Molina hian tulmi lova Egypt player emam asur maya abeng thuaka afu chiang tok lo ti mai chawani khatia ache kha ka choina turania ka choi ngei na turani mahse Molina khan kat achoi tamia lova van nei takani engpo ni sela he mecha gol nga na Argentina comeback na gol te po tita ila Argentina midfielder Enzo Khungkha FIFA World Cup chanchina gol sang thum na chia ania achin chia tlak le he mecha player of the match an thlan tak Lionel Messi chungchang hi soibel talokila Messi hian gol khung le ta ka wangin FIFA World Cup a gol khung tamber ani na aso nget zela gol somni pakhat akhung tingta chuba ka chon kumin World Cup a match a khel zonga gol ala khung kim veka match nga a khel tua gol khung lovin ala ommia lavani chuba ka chon FIFA World Cup a gol khung zone reiber record asiam bel pazela tuna hian FIFA World Cup a zone chata match ko chung gol khung thei player ni ta in FIFA World Cup a hetiang record anei hi pui takani kumin World Cup ramin el an tamber tum ani awanga match khel tur po atamber tuma hian champion turin match riat chau khelanga ya Messi hian World Cup hun khata ram pakhatin match an khel theizat ayatama gol azon satin akhung to tina ani chu kumin World Cup a match masaber Algeria laka gol thum khungin hat-trick asiam ngal panga Austria laka gol ni khung le ngalin Jordan laka second half a alut ve chau chungin gol khat akhung le shama run of 32 a Cabo Verde laka po gol khat khung lein tuna Egypt laka po gol khung le ta a kumin World Cup a hian match nga a khela tangin gol riat akhung ting der towa gol khung tamber aniri FIFA World Cup a hian kumsang ni pahni World Cup a khan Ronaldo Nazario khan gol riat akhunga khaminu khan World Cup hun khata gol riat khung ting thei player pahni chau la omin chung player pahni chu Messi le Mbappe chau an nia kumsang ni somni pahni World Cup a khan Mbappe an gol riat khungin kumina Messi hian gol riat atlin vele ta ani Messi hian a career FIFA World Cup hun khata gol khung tamber tum chu kumsang ni somni pahnia gol sari akhung kha ania kha khumin kumina hian penalty voini apet gol lo chungin penalty goal telmi alavin Messi hian World Cup hun khata gol akhung tamber record asiam thara Messi hian record ro pui tak dang siam bel bokin FIFA World Cup chanchina player mal assist nei tamber ania World Cup a assist pakwa nei ting ta chiain hei wang hian all time record ta gol khung tamber ani pia lama assist nei tamber ani telta a asul nu hi ro pui takani hei ba ka hian FIFA World Cup a all time record asiam to pot sein midangina anlati ve ngai reng lo ati abel cha ta zela chu FIFA World Cup voi ruka assist nei vek thei om chun ani na hi ni in Messi hian FIFA World Cup edition paruka assist anei kim ta veka sangni paruka assist nei in sangni som World Cup assist aneya sangni som pali sangni som pariat sangni som ni pahniate anei tak zel nuin kumin World Cup assist anei vele ta a Messi chau hi FIFA World Cup edition paruka assist nei thei om chun anita ani World Cup a meupo Messi hi chon aberni na anei bel zela aro puina hi ara china pianga abel cha ta zel bok Argentina le Egypt in khel chu kalsanta ila in khel danga Switzerland le Colombia in machonin team pahni hian chaktumin an beina sa leya abikin Colombia hian gol khung ngei tumin an attack na sa a chance po anin siam nualani mahse team pahni te hian hun tha an nei khoral 5 vekin golan khung thei lova
extra time apo goal khung thei lo chun zom zelin penalty shootout mangin chinfel an niya penalty shootout a hian Colombia in pen masain Luis Diazan apet gola Switzerland tan Ruben Vargas an pet goal vele bokin Colombia tan Cochoy Hernandez an apet goal talova Switzerland tana avoi ni na pet tu Cedric Itenan pet goal ta thungin Switzerland hian voi ni penalty an pe ta tangin 2-1 in ma an hruaita a Colombia tan avoi thumna Jaminton Campas an petin apet gola Switzerland tan avoi thumna pet tu Manuel Akanji an pet goal lo vele thungin voi thum ve an pe ta tangin goal ni ve an khunga voi khat ve an pet goal lawani tichuan avoi lina Colombia tan an defender Davinson Sanchez an petin apet goal lawa Switzerland tan ero Zeki Amtuni an pet goal ta thungin avoi nga na Colombia tan Fernando Quintero an pet goalin Switzerland tan avoi nga na pet turin Granit Xhaka apen chuaka apet goal lo chuan team pahnih anin tluk chi anga apet goal chuan an chak don ani hetiang tin hmuna ding chung hian Granit Xhaka hian in ring tok taka penalty hi petin apet goal ta a Switzerland hian penalty shootout ta goalie goal thumin Colombia hi an neya ti hian Switzerland zok hian quarter final anin pet kai ta ani he match hian player of the match Switzerland goalkeeper chathak mai Gregor Kobel hi thlan ania ani hi chetha hle lo se chuan Colombia laka hian penalty shootout po thleng zo lovin an plom ngei arin omani chuwangin he match hian khel thazok ti thei chu Colombia hi an nia Colombia tan hian goal khung tuma khel thazok goal bo na zok goal khung na chance po nei tam zok ni chunga an tlatamai hi lak nat le po all tur takani Switzerland hian quarter final anin hlang kai taka chuan ti hian kumsang khajakwa somnga pali nuwa FIFA World Cup quarter final anin pet kai masak ber ni in antan chuan quarter final anin pet kai hi lutakani Switzerland hi tun hnaya match an khela an result a thashim shima match an khelna nung som pakwa atangin voi khat chau an plomani ti hian FIFA World Cup sang hi somni paru khelmeka quarter final lut ram pariate an chiang kimta a anin machon dan turpo a chiang vek to ani kumin World Cup a hian group som pahnia ram somli pariate anin chen somani kha ti chuan group sang changa tuna ladam le dam om to lo ang chi te po soikai vele tashim shimila group A atang hian tuna hian daman om to lova group A a om ram pali te kha an tlafai vek towa group B atangin Switzerland hian quarter final anin pet kaya group C atang hian Morocco hian quarter final in pet kain group D atangin quarter final in pet kai anom ta lo thunga group E atang poin quarter final lu zo anom lavani group F atang poin chuti thau chuni in quarter final lu ram anom lova group G atang chuan Belgium hian quarter final lu tin mabak an laneya group H atangin Spain hian quarter final an lut boka group I atang phe chuan te bula pakhat na le pani na France le Norway hian quarter final anin pet kaya ni group J atangin Argentina hian quarter final anin pet kaya group K atangin quarter final lut zo anom lo thunga group L atangin England hian quarter final anin pet kai ani ti chuan quarter final a in machon tur tele anin machon hun tur hi soi chiang le ta ila zanina hian in elakal mek hi an khel chun zom don lova mut ma na chance kan nei don ti na ni chu naktu zana zanlai pela dar khat le chan veya France le Morocco in quarter final match ma saber an khelanga zirtop ni zinga cover ma in anin khel don ti na ani ber chu ti chuan zirtop ni zana zanlai pel dar som pahni le chan veya Spain le Belgium anin machon don boka ti chuan pathian ni zinga dar ni le chan veya Norway le England in machonin pathian ni jing daruk le chan veya Argentina le Switzerland ten quarter final match nunung ber an khel don ani ole khati chin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nivele photro se